At anay, na-miss ko po yung winner ng Can't Help Falling in Love. Yes, kayo po yung nanalo, Florifin Edades. Paki-PM lang nga po, jika yung apalodan nga number. Yes, nasigat din ang abak. Iti Di may kadwa tatay nga papugto. And this maroon na po nga 300 peso load. Kaya dito yung matala nga po official text line to give way to our listeners local. And hanabalit aduti kwarta dita overseas what is 300 pesos. Anyway, just for fun, tanda mamanan, barbaring no na mga menteri natin mga bak or basit lang amount the fun na din nga baka di ragsak na awan maka ited ita lalo ket apo naglaingak kung kuno di naglaingak kung kuno to mati one and ket kuno na dito iya ko kata bumasa taman nyak kuno na awen kada kiti pimbog to apo nagataduda to Cristel Tomas, to Wilfredo Orden, to Rialyn Barbosa, Grethel Zapatero, Michael Agpalo, ni J.R. Yakan, ni Lani Joy de la Cruz, Rose Reyes, Maricel Cortez, Jerry Rivera, Alvin Junicio, Leo Pagaduan, Reynaldo Senique, April Liwag, Jenny Bartolome, Jonathan Pascua, TJ Antonio, Ofelia Mariano, Mark Jenny Collado, and Melissa Echage, and the rest, ato tapay, Jonalyn Ramon, Joselito Borja, ato tapay. Kaya gati pangablao ti ikanta ti Gundawa itata. Nakalubahanan, dagi kablao dito yan. Pakibati! Ngayong asawa ko na nagbabantay ng fish pond na si Vladimir Sr. at yung mga anak ko na dalawa. At pakitugtog yung bukal-bukal. Happy New Year po sa inyong lahat. Pinananay, awang mo na gana. Super cat. May tapos dito ay kana aru at manan jay kanta nga makapailiw kin makapalagip kinilakay ko. Ingat lagi kuno na. Army gamin kanu di asawa na dito ay. Kastang talaga apo medyo nariga na ti istorya na di jay company kamatayan kay kuno to very ordinary pero it's kabutang apo nagrigat iti agbalin nga miyembro iti soldado. Armed Forces of the Philippines. Kakuna na dito text personal number ko ako. Hello kayo Jun and ading JM. Happy New Year! Kablaawan man, daantik nga Norma and Uncle Danny Lapat nga nakabakasyon ni Texas. Di Texas ito Texas. Okay, and my cousin Gail Birner, Eliza and cousin Norlin Peterson, Michael, Lily, Safia, and Isaiah, Ken Katagiji naganak ko, Iji San Francisco, the Mr. and Mrs. Pablo, and Avelina Simangan. Ni Auntie Amparo, Uncle Peding. Happy New Year to all of you from Renin Angeles, Bong, and Clyde. Thank you. Well, thank you. Apo no nagsaya at mo tanta nakatato kapag yan na di abroad ito, di ba? Including her parents. Siguro agad no aga-awid na mo tan naki-fiesta mo tan. Ngem iti dakes na hanggang makapili ti kaya mo di kadi no nyala to di pasarapodan ito nga nasasaya mo lang no pati si ka mapangka di jayan ading don't waste time to talaga mga nagpintas iti agbaling banag mo no apang ka agabrod so nga sak talaga kayat kumot ti agabrod sika nga balong kay mo ti agabrod oy kaya mo ti agabrod no dati ham mo mapanawan di ta igid mabalik na ta? Mabalik ang mga panawan. Kaya kasanong ortatangay, no, ag-demand iso nang do not go out of the country, no, kunana. Ay, kunama. Ay, kasyalaan. Nagkatay, text ko dyan nga pagtatay na iti Facebook Live. Ay, lalayang marat. Okay, di oras, KARRUBA, 36 minutos kalapasan ti alauna iti malam. Kaya iti oras, sagot ka kayo iti John Marks. Iti 4 decade mo. Okay, may isang kasunata man na po. Kata kita'y nangisupot. Iti makmakan. Iti kalabas lang po okasyon. Hadin ng mga Christmas party. Kada reunion nga nangisupot. Para kanya yung po dito eh. Ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo taawan danong
ket kunampay umnunday to. Di may sa anang ted ken ka, ti sakit ti tiyan, ketay kina dorbab mo nalaing makidaya. Ta tagtagain tem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay kaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pinda em aminida awan bain numakanti tungtungan ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pinda em aminida awan bain numakanti tungtungan anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina dorbab mo nalaing makidaya. Ta tagtagain tem unay nudim amaramanan ti handada mangisubot kapay ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pinda em aminida awan bain numakanti tungtungan ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya makalusot pinda em aminida awan bain numakanti tungtungan awan bain numakanti tungtungan awan bain numakanti tungtungan Kita ko, naka-online ni Ma'am Devora. Madama Boyanan. Yes, DJ pala siguro iso Tatins. Tatins, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Okay, kayo amin ita. Thank you so much once again to you, Batara Clan, for inviting the 40 Kaduaw di Kalman. We enjoyed our stay. Kata kita, and of course, iti warm welcome you kata kami. Ang po nagtagari mo ata pa mo piw-piwakan nga suputan na po nagtagari. Okay, another cup of coffee courtesy of John Mark Pastor. And kas na ko nagtataya po, we are going to give another 300 peso load equivalent to no si asin naman nga makapugto iti dayto nga sonata ngem gurkata agbiro hakti medyo narikat bas ito medyo parigatin taman dagiti pagkain tayo iti mga bak ito taabo get dagitoy ag text iti official text line tayo ayan local texters apo 0915-071-3686 di tayo lang apo nga text iti song batyon amuyo iti paulo na dito nga sonata ha. Diya kata na po nagbayag mo ni Amakon nga napanagtimplan ti kapen. Agor kata kita man ti medyo narigat basi. Ang mga narigat pero very timely kumbaga.
dandanin baro tawen isunga di dati pakainaigan na nga sonata at inak papugtuan kata kayo. And this is courtesy of our friend from Iowa, USA. Kahit kalagiti ito tumapay abo kaya nag-sponsor iti paayayam tayo dito ay kahit please feel free. Dito yun na po, napili ko dito sonata nga papugtuak, i-confirm ko dito yung internet. Ti biro kami po di kompleto ti correct iti spelling na. Medyo ada hint yun diyan. We are looking for the correct spelling of this piece. So if you know the song, if you're familiar with this song, just key in to 0915-071-3686 your name, your age, and your address, and the title of the song. Ngarod, this is an instrumental piece, so hangkon apong kantain na yan. Dito yan na po, i-text yun, iti paulo na dati nga sonata. Ano ito, instrumental? Yeah. Oh. Kaya ang kanta na ko naman. Instrumental ka. Should all acquaintance be forget and never brought to mind? Pwede ka mo echo na. Should all acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. Tagayin ti old lang syne. Should take a cup of kindness yet and days of old lang syne. Tatagayan ti old lang syne.
Actually, 55 daamin nga pimugto ng may salaeng apo iti. Napagasatan. For 300 peso load, courtesy of our friend from Iowa, USA. We have a winner, and he is 33-year-old older. 33-year-older from Rizaluna, Cordon Isabela. Iti pugto na po is Old Lang Syne. Old Lang Syne. Correct is piling, pare. Old Lang Syne. Old Lang Syne. Old Lang Syne. Ayan. Nung napukawang kumati kwarta, lang sayang ko na. Lang sayang. Old Lang Syne is correct. And we would like to say congratulations to Joshua. Ngam apa nga tapilyo nga Joshua? Adda. Kung ano nagan na lang dito, i-disqualify tayo kuma. Okay, Joshua, no si katay ta, tumawag ka man, kitang taman, no, putpud nung nga lalaki ka. Sige man, kasi ito mga pasong pa. Tumawag ka, Jomar, dito yung official text line tayo. Go ahead, we will give you... di agtata, kung naman ni Kuya RJ, makapatagar-gar mag-amin, ag-type. Adayo di kanya na, adayo actually. Datan, kitang taman. Sada. Jomar, Joshua, tayo kanta. Taman. Katungtungam. Gorka. Hello? Tinadyo speaker na ito eh. Di na masarakan. Mabit lang kapsa. Apo ka katungtung. Tama na kita taga-cordon. Kumusta mo iti FDD dita. Hello? Yes. Naimbag nga pangal daw mo. Dita kapsa. Naimbag mo niya daw, idol, FDD. Yes, thank you so much. Talaga timbawag. Timbawag. Ayan, siyempre, nasikarating na nga back to 300 peso load. Kaya, ada kayo mong kablawan, ading? Ada, idol, Adda. Sige, Diyos ko, mga boters. 300 to damin. Kablawak man, lagi ni mother ko di kay Taringsing, ni Catalina Josue. Ni father ko nga ni Marcelino Josue. Kapsat ko nga ni Jonan Josue. Kanti bakit na nga ni Ronnie. At siyempre ni bakit ko nga ni Agripina Manuel Josue. Wow. Medyo pakapsatam tarajim ko ya. Tanong mo din nga ako niya. Married gayam ni Adi ngayon. Tingig kami garot idol. Pakapsatam lang ba si tanong nga gaw-awang di ko na. Permi nga nagigay tanong man kami. Okay. Napagtara ko nga manaw. Nagragsak kami ang makaamong ado kayong tingdingig dita. So, thank you so much and congratulations, Ading! Thank you mga idol. Happy New Year. Happy New Year yan kada kayo. And imagine nyo, tipangal daw. So, that's it. Tatay winner tayo for 300 peso load. Ang tabayan namin, iti-text me. Iti-text me kayong kadamdama for confirmation. Sabali ngamin nga number tipag-text me. Tipag-load ni John Mark. Nalpasan, apo. Sige, basta dilog mo niya. Okay, sige. Okay, isang apulo lang nga po kanito. Kalpasan ay kasakbayan ni alas 12 na malam. Kat madama kayo pong katungtong gagiti programa. Numero 1, the entire worldwide nga kung kunada. At da kami manan, dito lang nga po kasamitan nga radio station the entire lubong kunak ulitin ta. Hello to Ate Roxanne Batara. Yes. Kanana dito, thank you for coming on our clan reunion. Yes, because Nagyaman kami matapos italakyo. Yes. Kada kami. And because we were invited. Apay, yes. di ba? Mapantam ang ordo. Diyos ko. Iso pa yan. Nagadayo. Ngam, apo frustrated ni John Mark ading Roxanne. Nasakit tinakam nata na nakapagpaltog di jay. Ganban kami. Actually, dati pangarap na agpaltog-paltog dita firing range yo. Nang tulat ati pellet gun ko na. Pellet gun tulat ang sadya anak ko. Na shotgun man. Shotgun man. Anyway, M16. Sagot min kata kaya apo iti mao dinga sunata mi para iti Kana ni Kuya Joseph, hello kadagiti empleados dito F1 Diamantina nakita ang madamadag dengdeng nagtatakanaw. Hello, kada-kadayo amin dito F1 Diamantina Kabatuan. And thank you for sponsoring apo dito programa mi F1. Yan kiti makimbagi iti F1 Royal Choice napadigijay Tom Goods and other Tebans kanda dito tapos si Convenience store da. Kaya di cakes and pastries da dita. Di gasolinaan da. Kaya di lakot ti mani dita igid karamon tamutan. Okay, thank you so much abo F1. Kaya dito na po ti mauding nga sonata may agwawala tayo.
bole, bole, bole. Mighty town hiding, let's not take no chance. Let's the BL7 come and learn to dance. Bole, 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 bole. Team song na ito ni Joaquin Montes. Ule bule. Adda ka no libre nga mani, yo damdama bayaw kini insan inton agpanamnama kayo. Mighty town honey, that's the thing to do. Yes. Get you someone really to pull the wool with you. Woolly woolly, woolly woolly, woolly woolly, woolly woolly, woolly woolly. So that's all for our second set, folks, and we'll be back with more songs right after we break.